अहानबदा मरोइबा पाउसिन पिजरी नुमित हुमनी चथरकपा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहानबा सेशन लोइसिनख्रे सापोना नेशनल हाईवे दा बंद तौबगी मतंगदा ऑपोजिशन की एमएलए के रंजितना कॉलिंग अटेंशन मोशन पुखतुना तखतख्रे अथुबदा वारोशन पुरकनबा होटनगी हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीख्रे अपोक्पा मचानी हालम लगा नुपा मसा मथंत थांगना लेंजनख्रे लोइना बिसु थांगना थिलंबदगी हॉस्पिटल पुखतुना लाइकनख्रे तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी ड्रग फागतख्रे लेबाग असिगी ओइना होखिबा पुंग कुनमरी नौना कोविड-19 की केस लिसिंग अमा चतुर्क हुंफु थेंगनख्रे खुरमजरी ELITETV निमितांगी पाव मिडेंग ताबिरिब सिंबु थोंगबम जेनस ना त्राम नोक्चरी मियाम दा मापुंगोय बै पाव पिजद्रिंगै मांगोयना ना कोविड-19 गा मरी लैना लेंगांगना पीरेबे एसओपी सिंगांगना चटपिनाबा खंगंजरी मियाम ना मतम पुंबदा मास्क उपिबा खुचा सेंगना हमदोकपिबा मदि मी अमगा अमगगी मरक्ता फिट तरुक लापना लैबिनाबा खंगंजरी मसिदा सुनतना कोविड-19 की वैक्सीन सिंग मतम चाना कापतोकपिदुना लाइचरसि बुलांथेंगनाबदा अदोमदोम सु थौदांग लौबियु हाइना ELITETV की माइकैदगी मियाम दा अपील तौजरी हौजे पाव संदोकना पिजरी नुमित हुमनी चथरकपा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहानबा सेशन लोइसिनख्रे अरोइबा नुमिता सापोना नेशनल हाईवे दा बंद तौबगी मतंगदा ऑपोजिशन की एमएलए के रंजितना कॉलिंग अटेंशन मोशन पुखतुना तखतख्रे अथुबदा वारोशन पुरंगना भोनगे हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीख्रे ngasi अरोइबा नुमिता लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर एन बिरेना द मणिपुर नर्सिंग काउंसिल रूल्स 2008 हाउस दा टेबल तौखी लोइना द मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 1 अमदी 2 हाउस दा टेबल तौबगा लोइना येनबा लैतना पास तौखी कॉलिंग अटेंशन मोशन द ऑपोजिशन के एमएलए के रंजितना नेशनल हाईवे 2 दा सदर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतम कक्तबा बन चथरिबासी येंगसनबा तक्सनखी मतम कुइनदगी हौना जुको वैली की मतंगदा येनदुना लाकली हौखिबा मार्च की तांग 19 दगी मार्च की तारीख 13 फाउबा हाईवे थिंगजनबा सिगी मतंगदा मणिपुर लेगाना करी लौखतलबगे बाउंड्री की मतंगदा चयनबा लैरिबासी चपचाबा वारोशन अमा पुरक मथौ तारे ngaihak leitana khoi mahumda chakchak thinduna leire haikhi मखाताना ममांगी सरकार की मतमदगी येंगसनगनी हाइरगा लाकपनी मसी वारोशन अमा पुरक्सी हाइखी counter blockades warning sinara mangani sanale ta uti focus function su dia solution masina oil kwa ya isa communal ta ta ko percent to ase dizi asam ki area ta ni sina tan kunga ba to ni na kunga to ko 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 no continue to na le ise masi ko national protection force the center da ha ga masi ko ta ha ngo ba 신비가 숨소리 강내야 어떤 사람들이 도나 숨나는 거 모두 야라가디 아이 스테이트 인터레스트 아이즈니 버시 야무 미래 나이로 सरकार से क्रेडिट सुलोपियो लोभम सुकोई मसी वांस फॉर ऑल ऑफ द सिंगना बा यारागदी अपोजी असेंबली फमी बनेगा मसी की वारे फम लोगा बाउंड्री कमीशन का सेमियो हैला भारत सरकार दा हाउस में आया बाबा यो मसी थारगा अभी स्टेट अनी खनरा ने स्टेट अनी के बाउंड्री से मसी सोल्यूशन फॉर प्राइवेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंट दरकार लगनी बलंदी स्टेट अनी के मसी आनो ngomoi aduna honorable chief minister na thona fala basigi namto lepani thengnagani koi tarai tarai ko ha chap chaba wakal namto lagi bugal wena dei giragadi yagani sa state ki interest ka house mawale pa longse karam mawale bharat sarkar na
boundary commission of the Sembira, the Sivas for all Amutan and Loyal, yet of the say, and not of you, wishing to have a college in Ovia. Opposition के MLA के रंजित ना पुखलकपा calling attention पाखुम पीरदुना leader of the house chief minister N Biren hai issue asigi matangda waroshan purakna bakana hotnari boundary ki matangda yetnaba karisu leite traditional ki boundary leiraga shu international boundary da yungfam oigani hauzik leiriba issue asi Nagaland government na makhoi gi lamni haina claim torokpa leite party ki level da government ki level da waroshan purakna bakhnari Juko Valley asi saruk ahum thokpadi ani amadi Manipur gi ni haiba mayek seng leirabani mamangda maiho langpok thoki badagi kilometer tara mangagi lambi semduna police personnel sing thambani mafam aduda leiriba personnel sing lauthokpagi wafam leite karigumba state ani gi marakta yanaba purakpa ngamdrabadi center gi puning singsingani haiki border dispute state amaga laina bunati Nagaland state government na ekhogi boundary ni harpanate sapo heba community organization amakhana harpane aduna tasengna sidaida khoina it will be wrong ekhogi dispute si boundary dispute laire state amaga ina lobudi house mone hek lobudu dei thumalli na lowe madu maram sadi lowe maram di already ekhoi yanmak tawna chingdana internationally recognized tawna boundary line am lerim aduga Nagaland government na moigini haire pusunate sumnagi hujiki yum thangnana leiriba khun community sina haire pune aduna madugi community to deal tawna ba hana Nagaland government ga state government ga hanam tang tawgi the Manipur Appropriations number 1 bill 2022 be passed. The Manipur Appropriation number 2 bill 2022 be passed. Tungda Manipur Legislative Assembly ki Speaker TH Satyabratana numit humni chupna chathakhiba taranthoi suba Manipur Legislative Assembly ase ingna chikna pangthokibagi house ki members sing tongan bo department ki official staff sing amadi media bu thagat pa phongdok ga loina assembly session ase sign dai da thambaga loina numit humni ki session loisale haiki sing thawai chang yaw mo le le mo mo pana ing sing pa ko mo ki bodi da ba ko no ko ka ko no chiri house ki mi pa ku ra ja myam yo ko de yo ki ba me dia gi sing naw chu ka ko no chiri house session ase Honorable Governor of Manipur na Samon Toguna Ogokibuli, the Manipur Common Commissioner, Federal Session from 24 to 26 March 2022, number of sitting 3, official deliverance 5, paper plate 10, committee report 1, polling station 1, number of government bill 2, introduce and pass, session the first session of the 12 Manipur Legislative Assembly is adjourned. Manipur Legislative Assembly ki oina SBI ki ATM amang ase Speaker TH Satyabratana hangdokre maroina MLA sing secretariat thabak tawriba sing security sing yenglaga ATM ase hangdokpani hangdokpagi thoramadu da Assembly ki secretary ki Megazet amadi SBI North East Circle ki General Manager Thongbam Lukimsu saruk yakhi ngasi hangdokleba ATM pud ase ki matang da Speaker TH Satyabratana phongdokki ba wafam Lakbir ba khoi membership mayam puna makta sin kana bibi gani habi gajet pa thaje blai tung nu sumaina banking system je develop tawno SBI na phajana hona biranga Manipur se develop tawbuda manglong nu pusin bigani habi gajet pa thaje baduma thamjari ada SBI bu swai thangachani Amarom the Assembly ki Secretary Megazet amadi Regional Unit ki General Manager Lungkimna makhoi gi oiba mot sing phongdokhi Egiming na Thongbam Lunkim Kowi, a General Manager State Bank of India Guwahati da Phomye Gojuji. Ngasi gi ATM hangba loina na masi gi ATM gi matang sida ekoi chithi phangi Guwahati da Legislative Assembly Secretary na ekoi non da pau pi rei adu ekoi khalli aduga ATM sangi bring ngasi ATM habs di ekoi so business ni bank ado assembly de ke khoida pauta bi matung in di transaction si mi sing si sinaba mi lawmakers mayam security mayam gidamak ti jam darkar le maram di makhoi si mapan hekta chathok chasin to bi ade public ti nabi ade haibne ngasai haido na masidi khoidi ATM habs di at least nong mada cha mayang khei transaction leba darkar le
मधु अखोइना नुसा थीबदुना चाम यांखेसी ट्रांजैक्शन से हिट से लेगद्रा लिरोइद्रा हाई मतंग दे खोइ मतम खरा नेगोशिएशन तोरमे गवर्नमेंट ना सुहाई मधुबुदी सोइदना 150 एंड अबव द हिट लेगनी हैबने मसिदे खोइ ब्रेक इवन तोबने मसिदा कॉस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स लै अदुबु गवर्नमेंट ने खोइने सु मांगसु तोंगसु अदुदा खंद्रे मयाम की दमकत ऑनरेबल एमएलए मयाम की दमकते खोइना खल्लगा स्टेट बैंक ना सैक्रिफाइस तोरगा मसि एटीएम से मसिदा पब्लिक ना सिनबा ngam से खोइना मसिदा थमगे हाने खोइना सु असि एटीएम से हांगदो इबने आइगी सेक्रेटरी मोइना आइना थमजनिंग बसे अखोगी न्यू असेंबली चिंगमैरोंग न्यू बिल्डिंग से लाप मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली चिंगमैरोंग इम्फाल सिदा एटीएम खगी प्रोविजन नतबा इवन एसबीआई की ब्रांच अमबो यावना अखोइना साजरा थमबनी बट अखोइना तानाजरपछि फना कोइरे करिगिनो मोइसु बिजनेस की बैंक मीन्स बिजनेस दिन कस्टमर वाट कद्रा ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सुरोइद्रा हाइबगी सोलोंग अखोइन तानर लापछे हंतकी मतंग सिदी मोइना पामिना गेट की मपान की कस्टमर सु चंगयाबा अदा अखोइना यारोय असेंबली की दी तोंगानबा अखोइगी प्रिविलेज म लेजबनी मीगी स्टेट लेजिस्लेचर खुदिंगमक माइमागी विदिन द प्रिसिंग कम्प्लेक्स मनुंग थम्मनिना हाइना अखोइना प्रोसेस रीजनल मैनेजर गुवाहाटी दा पाउ फोंगनरगा याबिरक्तना अखोइ रिक तौरे तौबदबु अखोइना मोइदा एग्जाम्पल लमा इन रिटर्न एग्रीमेंट नत्रगसु मईगी अखोइ सम एरिया खरदा हांग मतमदा थागी भाड़ा पीबा मई सिंग मोइना मईगी कई मोइ लोइना बियार तौबदो असेंबली एग्जाम्पल तौरे दुगी मतुंगिना कन्ना तकनारगा याबिरे अदो अखोइ हांगे सिगा हाइजरगे असेंबली लैबनिना थैंक यू यामना लाइबक थीबा थौदो अमदा अपोप मचा नि हालमलगा नुपा मा मसा मथनता सिजनब होनख्रे लोइनबी सुथांगना थिलंबदगी हॉस्पिटल द पुखतुना लाइकनख्रे थौदो सिंग असि पासोय पुलिस स्टेशन गी मनुंग चना लाइबा चंगांगै मनिंग लेकाइदा थोखिबनी ngase yu pung tarirom taba matamda chingtham surjit kumar singh alias morphy chahini funa mahaki chahi mari tangai riba machanupi amadi chahi ani tangai riba machanupa ani thangna yanduna hatke masida sunatuna mahaki loinabi chingtham ongbi abesana chahi kuntrani thoisu thangna thinbadagi soktuna north eo sida leiba ras medicine da pukatuna laikanake thaudo dudi matangda police na case amasu lokhatkre thangna lenjabadagi soklaba surjit kumar rims da pukatuna laikanakre amadi aruba fibamda leiri hairi ngasi thokiba laibak thiba thaudo adugi matangda surjit kumar gi mayamba direna phungdora po afam koi bu thodu se koi gi pung da ha gi pung taret makhai mu taram ne koi timing da exactly yang hodre adu thokada wa thodu sing ha wali mama gi wari da koi chunta wa da koi gi ma gi pingang koksalaga koi kanam ta mapan thokoi ya roi haraga thongje lonsin ki bagi oina tai pau ngahak le kan da maha ki ni pi se ka manung da gi sok la kan da khot oi thangba mati puk tu kra so e ha do so kan da I o ta ga ma te chen thro ko ma le dum ba khoi mayam sang da na so pan torob ni na koi so koi gi rajmiti city da pu khat na dum bo pi du ti khoi la kan ri ma masa nupa amagam sa nupi amaga su lai bane ma ke je koi nupi du na han ni nupi du sahi mari mu ta ngari adu manaw nupa ngopa tu na sahi ani mu ta gi angang ni yam adu hari ba angang ani du su lai bo Ibadagi sagi mahaki mapaduna mag pariba thang amadi thangum mamagi kaanda leirambu pochaiduna sinaraga angang ni so dum hammung da mathakta dum ta duna dum koi sor phogo holam da nam koi siraga leibigi phiam da leiramne mayam yengmina bu kadna da hariba ikujoirba koi masama marfi Surjit Kumar hai but suma sana mahaki hari ba thodu athosing do loi thorom matung maje koi suicide tawjaragi habigi mong da maki masagi khori da mahaki kada tarimi ba thangdana ma khori je le that jabne na khale koi khori do kamchina sogle hore sor si maki childe yada humai mohta mai khori do in holam me koi upgam da mai tawna ma I thongon kibdana maram ba ma ka manung da kondang da adum mazu hipaga adum long hipaga leidana adum main tawi adu mahak su kondang da hospital da pukatna police ki mateng toroga police laktana
तौरगा अखोई मार्क्स रिम्स ता यौख्रे हुजिजि के ओइबा पाउदुंदति अदो Heroine number 4 ga konana mio yama palel da leba commando na fagat pangamle police tagi fangba paw mana hai hau kiba tangkun mari nungtil pung ani rom taba matamda leimanai chingjil da leba check post ta charo sing check tawbada eco van registration number MN06LB6576 ki maning sitta naron da sapon kep ani da haptuna porakpa heroine powder sing adu fagat pangam kibani heroine ga konana fagalaba mio edudi heights thangmilen khongsai chahi kuntra pokpa heights Paukam Khongsai New Sonjang Kenjong Chandel District Tagini Fagalava Polam Amadi Mio Makha Taba Ain Gyoiba Tabak Lokanaba Kakching Police Station da Sinakri Hari MNRE GS ki Tabak Subudaran Batoram Pradhan Ama Vigilance and Anti-Corruption a Fagat Pangam Kre Police Tagi Fangba Pawaman Hai Ka Tinungai Gram Panchayat ki Pradhan Oiba Ningthozam Ramananda Pokpa Bavudon Thangalawai Saba Laikai Dagi MUSC MNRE GS ki State Finance Commission Amadi 14 Finance Commission ki Makada Paikhaliba Thabak Singda Aranba Taurambagi ni Haina Vigilance and Anti-Corruption ki SP na Thadoropa Cherolamana Khangalakli Narcotic Affairs and Border NAP ki team amana opium kilo tarit ka konana mioy ani fagat pangamle police tagi fangba paw na hai ngarang nungtil pung mari rom taba matamda NAP ki team amana mantri poki bus stand mapada charok sing check tawda haiba opium sing adu fagat pangam khibani hairi opium ka konana fagalaba mioy ani dudi AS Thanrei Ming chahi kunmathoi apokpa AS Mahai Khamason Ukhrul district dagini amadi AS Nathan chahi kuntra apokpa laikhidraba AS Khawang Mahakso Ukhrul district dagini hairi Medical Society Rims na Sinduna Mesokon English and Manipuri ki thoram pangtokre taranithoi suba annual Conference of Medical Society Rims ki thoramga mari lainana Digital Healthcare High Hiram Sida Rims ki Jubilee Hall da pangtokiba thoramadu da Rims ki Director A Santa Sharma Medical Superintendent Professor N Sandeep Singh Dean of Academic Rims Professor Brojen Singh Akoizam Amadi Rims ki official kaya na sarugakhi thoramadu ka mari lainana Rims ki Director Professor Santa Singh na haikibada chahi kudingi Rims da Mesokon Conference pangtok lakli conference asi medical profession da laiba singyo ina conference ni ngasi gi Mesokon English and Manipuri thoi gi theme asina digital healthcare haiba hiram sita pangthokpani digital healthcare sina doctor khakna tana patient kaya da so yamna kana ba oi haina mahangna phongdokke mahangna makhata na hai kibida conference asida Delhi dagi All India Institute tagi doctor kaya laktuna sarukyari digital healthcare na atopa laina kaya lakpada karamna layengani haibagi research tawbada so chawna kana ba pirani haina phongdokki digital healthcare yang kanin de digital healthcare se yang kana bo phang ne ki kari no covid ki matam de am season na kare koi telemedicine de ki hob aduna 100 ki conferences are mapan de ki doctors yam na lai delhi de ki all india institute lai de ki apoi ki doctor me am se interaction to ra sina koi the professional de yam na kana ko ngan ne de ki se ki discussion to ro pasina patient care de ki am kanhan de ki ha de jam kari aduga research research kamai to ga de natraga tungi ato ko laina thor ko me am sigi kanan do thor ne khale aduna I just want to congratulate the Medical Society of the RIMS conducting this physically actually last year we conducted as because of COVID most of them we conduct in online in virtual mode and this time we are able to conduct with physically that is encouraging for all of us. People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak Langmi Sanglup Red Army gi Nifunithoi Suba Red Army Uprising Day English ni kunithoi achamba thoram kharagaloina na pangthokre haina aina thingkraba lalalobasina thadoropa cherol amana phungdorakli cherol duna makha tarduna Chairman Interim Council ahi bangom na thoiba mitunglen Chief of Army Staff and Romi Maitaina thoram mapu amadi Charge the Affairs Publicity and Propaganda Laibangak paluwang na thoiba lengbirak poiduna Central Headquarter da pangthokpa achamba thoram amada Chairman Interim Council na maira chukatuna thoram hudoki amadi ningtam yawal ihoda thawaina pontha pikraba laikhidraba thobasingda laikatuna ikai khumna botki interim council semduna ngasi fawbada party gi thodang puduna lakriba tenma matam asigi manungda interim council na pangthokiba thabak thoram kaya gi achievement kaya amasu chairman interim council gi warolda macha khaina sugaina thoram aduda thamki 701 mobile battalion da pangthokpa thoram amada red army gi GSO2 major rocky na party gi firal chingkhalaba matungda ningtam yawal lanthing da thawaina pontha pikraba laikhidraba thoba thobi singda haikat laikat tamduna yawal gi kai khumna botki numid asiga mari lainana chairman interim council pripak na miam da piwa paujal chero
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤ 707 ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯕटालिꯌꯟꯗꯁꯨ ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ GSO-3 ꯃꯦꯖꯔ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯆꯤꯜ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕ WESEA ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯌꯥꯑꯣꯟꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ IOF-ꯇ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯕꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯨꯝ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ 하이나 에임스 MSF 데삼 KSAS UG amadi 에임스 ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯕꯤꯖꯝ ꯆꯂꯥꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ MSFꯀꯤ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯃꯣꯗꯇ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯊꯥꯕꯜ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ म्यूजिक बैंड हराव हराव यारखी हाइखी अदुबो पाचोय पार्ट 3 पाचोय तुलियाइमा सेंचुरी क्लब चतुना थाबल अदुबु लेपिनबा हाइदना वारी साननबा होनरिङैदा लुप तरुकी मियोइसिङ अदुबु फाजिन्दुना थमखी अमदि थाबल अदु मखा ताना चोंगनबा तौखी हाइखी मरम अदुना तुंगी युम्बी ओइरकदबा आङांसिङदा खलगा था अमा मुक्ति हराव कुमै असि तौबिदनबा मियामना लुप तरुकना अपील तौरकली पाउगी मिफम अदुना मखा तारदुना चलांबना फोंदोखिबदा लुप तरुक असना थाबल चोंबिगनु हाइदुना अथिंग थमख्रबसु ngarang chongखिबा थाबल मफम सिंगी लिस्ट अदु लोइना लೈ मरम अदुना लुप तरुक का नुमित हुमनिगी मनुंगदा थाबल सिलि लांगलिबा सिंग अमदि म्यूजिक बैंड सिंगा फमिनदुना वारी सानगदबनि हाइके याइतोन खमदोंबा सिंगसु मतम खरा हराव कुमै तौबिदनबा अमदि चंगसलिबा खोंजंग असिदा मणिपुर मियामना सपोर्ट तौबियु हाइके लोइना लुप तरुकना थाबल सिंग तौबिगनु हाइदुना थिंगलुबा मतमदा सपोर्ट तौरखिबा मयामबुसु लुप तरुक की माइकैदगी थागतपा फोंदोरकली सही अनि कोरोना मरम ओइरकांदा लाइक लाइसु निंथिना तंबा फंगनुद्रब मतुंगदा हंदक अखोइना लाइक खग तंबा होरागा पांथोकदोरिबा क्लास 10 अमदि 12 की एग्जाम असिदा अखोइन ऑफलाइन तौगदा मरम ओइरकांदा अखोइना अखोइगी महिरोसिंग असिबु अचंगबा अदुगा एजुकेशन की असेंगबा मंगालदु फंगननबा अदुगा यामनसु लुबा एग्जाम अमा ओइबा करियर सेंबा याबा एग्जाम सु ओइबा मरम ओइरकांदा अखोइना लमदमसिदा अखोइना नोंमा कांगदना पांथोकलिबा अखोइ यावसंगी नमादा पांथोकलिबा हराव कुमैसिंग असिबु मतम खरा हाइबदि एग्जाम लोइदु फावबतंग क्लास 10 अमदि 12 की एग्जाम लोइबा फावबतंग अखोइगी लेपियु हाइदना लुप तरुक की ओइबा अखोइगी अपील अमख लमदमसिदा इबिरिबा इरेचा खुदिंगमकी मफमदा थमजबनी अदुबु हाइरिबा अखोइना थमजरिबा कइनो असि अखोइ तुंगान अखोइगी बैंड पार्टी सिंग आर्टिस्ट सिंग अदुगा ऑर्गेनाइजेशन सिंगनदी सपोर्ट तौबिरकपा मखोइगी ओइबा स्टेन अमख हाइतारे चंगसिनजरिबा खोंजंग असि सपोर्ट तौबिरकपा फंगी अदुबु लाइबक्थिबा हाइगद्रा अखोइना लमदमसिदा अखोइना हराव कुमैसिंगबु यामना पामजबा अखोइगी हौरकलिबा महिरोइसिंग असिबु कइमता खनबिदबा मानबा मओंग खरदा अखोइ हराव कुमैसि लेप्तना पांथोरकपा मरम ओइरकांदा अखोइना ngarang simak अखोइगी तोंगान तंपाकी अखोइ मणिपुर तंपाकी मफमसिंगदा अखोइना पांथोकलिबा हराव कुमैसिंग थाबलना सिंगबसिंग असिबु अखोइना हक्थेंगना चचरकांदा पाउगी मरकथने 10 प्रोग्राम तक लौजरी WMC is excited to announce that the third plenary session 2022 Delhi will be held on the 17th of April 2022 at Western Court, Janpat, New Delhi. This year's theme is Reawakening Our Spirit of Oneness. ELITETV is our media and channel partner. The entire event on 17th April will be telecast live on ELITETV. This event is organized by World Meitei Council. For more details, contact us on worldmeiteicouncil@gmail.com or 981-855-9349 or 991-083-6635. Sizaraba kwai mayam punopu ahan bamaktada World Meitei Council Delhi Unit ki maiketaki hok nona kurumjari.
While Maitai Council na Sinjalang Jatuna Tongan by India gi Mapam Singha Sahi Oina plenary session Leptuna Pankok Sarakli. Third plenary session 2022 Delhi Lagliba April Thagi Tang Tarat Nomising Numit Chutoi Swadana New Delhi Janpat Rota Laiba Western Quarter No Magioina Sag Ising Yauna Pankok Sarakani. Reawakening or spirit of oneness Hai Basna Handak Sahi Asiki Theme Oisagani Nixing Jariba third plenary session Asida Delhi Kapta Natana India Amadi Petipiki Tongan Tong from Sindalaiba Nungsizapa Maitai Lai Guru Ahan Laman Akang Ahi Ichili now Isan Ise Satra Satri Kwaipuna Makna Matamsana Lengi Rapuna Sarukya view Mapungpan view Haina Chinna Pausa Luxury Masika Loina na Sinja Langja Limbasingi Maikai Daki Kwai Mayam Punamaki Mapamda Yamzamateng PPU donation Topiu Haina so high siri Akupa Marol Kitamak Kambi Nimbasina phone number 9818559349 Amadi 9910836635 da contact Topiu Sinna Pausen Jaribasida Aswayangam Yawasu, Kwai keeping up you, Mayambu, Amoka Hana, Kok Nona, Kurumjari. Season View, Yai Lifestyle Private Limited की food supplement registered under the MCA Ministry of Corporate Affairs Hariba Makal Asigi product Mangadagi Kanaba Fongbigani. Madudi Ahanbada Perfect Plus urinary tract infection disease kayadagi ngakthokpangami control glucose levels in blood improve immunity antioxidant liver disease amadi liver sokhanbadagi ngakthoi remove toxins haksangdagi fataba sengdokpa lok laihau toina toganbadasu fali ani subada perfect glow uring amadi mahing fahanba acne scar fahanba mai nanthokhanba skin nganthokhanba kuchuk men thokhali mai khwihande hum subada Perfect Ionic Mineral Diabetes BP Wangba Asthma Khwang Naba Saru Sonba Haksangdagi Fattaba Sengdokpa Tumbayadaba Piles Arthritis Ising Mari Nuwaitaba Anti-Aging Khongya Saba Punamak Fahali Mari Subada Perfect Active Brain na Tumbayadaba Fahali Kok Ngawba Wakal Pothahanba Tumbayadaba Memory Booster Tension Handhanba Amusung Mga Subada Perfect Woman Care na urinary tract infection premenstrual syndrome angang khaudanaba thagi khongkap chang naidaba fingau ka hena chatpa vaginal infection kayada fahan bangami Home delivery gi khudong sabasu fongbigani Hena Kupamarol Gidama Kwigi contact number 8413968314 da contact of you. Breaking Matung da Taram Nokchari, Makata Pausing Pisari. Laibag asigi na hoki wapung kun marida na una COVID-19 ki case listing ama chatruk home food hengna kre Union Ministry of Health dagi thador pa report amagi matung ina hozi fawb da laibag asigi na COVID-19 ki positive oiba mioi lakh manga listing kun chanipan ga yangkai manga lai khidre report asigi matung ina hoki wapung kun marida laibag asigi na mioi listing ani chamri ga maudrama pan discharge tawkre masi tharaga hozi fawb da laibag asigi na puna mioi crore mari lakh kun mari listing marpu chamri ga kuntra taruk recover tawang amkre nakalamaram da hozi laibag asigi na active case da mioi Sing Trataruk Chatret Kanifu Matoy Lady. How kia March ki tarikun matoy English singani kunitoy gi University Grants Commission na Common University Entrance Test ama tawgani haiduna loan tara humdoi khak khangalakpada Manipuri loan yaurok tabada milal na thamoi sokna nongai ti haina phongdorakli ngasi kanglapat ki nakal dalaiba milal meai loisangda pawgi mifam amada milal ge General Secretary Huirem Loikhomba maitai na phongdorakpada University Grants Commission na Common University Entrance Test ta ikhoiga thangnariba state singi loan fawba yawi amadi chawkhalaba loan classical language ta faw pukhatna bokhana duna wang bathakta yaurakadaba tanjas da hairiba Common University Entrance Test ta Manipuri loan yaurakta bahaiba si milal na yamna thamoi sokna amadi nungnang ba fawi mahangna makha taraduna milal ki maikai dagi Manipur gi University ki Vice Chancellor amasung Register da masi thawoidabagi mawng asi hek uba phangi
हौखिबा UPSC की एग्जाम दा लोन असी ऑप्शनल लैंग्वेज ता यावरक्तबगी सु मिलालना हाइखिबा लेख्रे अदुबु ngasi फाउबा मसिगा चप चाबा मा महिरोय सिंगदा यामना चममनबा पोकपा थोहली मसिना मरम ओइरागा हाइरिबा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट मिलालगी माइकैदगिसु मसि चनबा यारोय हाइना थिंगजलगनी अदुना महिरोय सिंगी कैरियर मांगदनबागिदमक हानगी एडमिशन प्रोसेस ता चनरंबा मार्क बेसिस ता लौबा दु ओइना चनहनबियु हाइना मिलालगी माइकैदगी फुंगदोरख्रे तारीख कुमाथोय मार्च की 2022 की अखोगी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हाइरिबा सिना अखोगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट अमा तौगनी हाइदना लोल 13 खक खंगलकपदा अखोगी थंगनरिबा लोल असिबो यावी अखोगी चाखुतलाबा लोन अखोगी क्लासिकल लैंग्वेज तबो पुखतलगा लेरबा पुखत्तोयगी होनादना अवांबा थाकता यरोक्तोबगी लेरबा तंजा एसिदा अखोगी हाइरिबा कॉमन की एग्जाम एंट्रांस टेस्ट तब मतमदा अखोगी मणिपुरी लोन असी यारोक्तबा हाइबसे मिलालना यामना थमोय सोकपा अमसुंग नुंगनांगबा फावी मिलाल की माइकैदगी हाइजनिंगबदी सिदा मरी लेनबा अखोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी सिंगी वाइस चांसलर अमसुंग रजिस्ट्रार ना मसी थवोइदबगी मवोंगसी हे अखोइना उबा फंगजै हौकिबदसु UPSC की एग्जाम दसु अखोगी लोन असी ऑप्शनल लैंग्वेज ता यारोक्तबगीसु अखोइना मसीदा तकनबा हाइकिबा लै अदुबु ngasi phauba masigi chapchaba akhoida khangdaba amusung mahiroi singda yamna chamamnaba pokpa masi thohali masina maram oiraga athuba matamda hujiki hairiba common university entrance test quet hairiba sa milagi maikeidagi manipur sida masi chatnaba yaroi haina masi thingjelagani aduna mahiroi singi career mangdanabagi damakta hana admission process ta chanaramba mark basis ta loba adu ina chanabiu haina milalgi maikaidagi thamjari Southern Angami Public Organization Sapona Chathariba Matam Kaktaba Banasigi Matanga Manipur Amadi Nagaland Lengangna Tuba Matamda Tabak Lokat Piu Haina Federation Students Organization Kangli Pakna Thador Pachirol Mana Kangalakli Gerald Duna Makata Arduna State Lengangna State Asigi Ngamkaida Signarak Singi Matakta Kaigumba Yasanaba Mata Tauridabani Hairi Assam Rifles की मोरे बटालियन ना IGR South की मीटिंग मखादा लाइरबगी पनखै मखादा लैब इमुंग सिंग अमदी मपुरोइब लैखिद्रब सिंगदा चाना थकनब पोलम सिंग यथोखरे PRO Assam Rifles ना थादोरपा चिरोल अमदा मोरेगी होलेन फाइ अमदी गमनो फाइ खुलदा इमुंग यांखै रोमदा हाइब पोलम सिंग असे यथोखि हाइरि Nakalamar Assam Rifles की Technopol Battalion na IGR South की मीटिंग मखादा Technopol District की Choktong Khulda Nauna Saba Water Supply Scheme ma miyam da kusinakre Assam Rifles PRO na thadoropa chirol ma da Operation Savbhavna Project की मखादा sagat की ba Water Supply Scheme asi matam kuina hariba khulasina isingi awaba mayok nabadagi paikhat pani amadi nauna sagat laba scheme asina kunja singi isingda awaba ko khanaba ngamlagani hairi Polio laina dagi ngakthok naba pandamda IGR East की मीटिंग मखादा 44 सुबा Assam Rifles na National Polio Immunization Program की मनुंग चन्ना तमेंगलोंगदा हौकिबा थासी कुनमरी दगी ngasi फाउबा polio immunization की थौरम पांगथोकरे District Immunization Officer ga kusannaduna पांगथोकिबा थौरम अदुदा चाही मंगा फाउबगी मनुंगदा लैबा अंगांग सिंगदा polio हिदाक पिथकि None Battalion Assam Rifles की headquarter 22 sector Assam Rifles amadi Inspector General Assam Rifles East की मीटिंग मखादा None district की अवांगखुलदा painting competition अमा पांगथोखरे लायेकपा चांगदमनबदुदा महिरोय चामगा तरुकना सरुक याखि ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khuthangda ipau thabirakpa matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari masida sunatana ELITETV gi ipau faungnaba oina phone number 9402890928 da ipau faubiraknaba khanganjari miyamna su ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tawbinaba khanganjari aroibada maroiba pausing amuka na pizari Numidum ni Chatarakpa Taranitoy Suba Manipur Legislative Assembly की अहानबा सेशन लोशिनख्रे सापोना नेशनल हाईवे दा बंद तौबगी मतंगदा ऑपोजिशन की MLA के रंजितना कॉलिंग अटेंशन मोशन पुखतुना तखतख्रे अथुबदा वरोशन पुरकना बहोनगे हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीख्रे
Apokpa machani halamlaga nupa ama masa mathanta thangna lenjakre loina bisu thangna thilambadagi hospital da pukhatuna laikanakre. Tongan-tongan mga mafamsingdagi drug fagatkre. Laibaka sigoy na hokiba pong kun marida na COVID-19 i case lising ang mga chatrok kong food hang na kre. Hauzik fabu ina ELITETV na pizza pau matang sa losinjare mideng tabiri basing buamukan na krumzari.